moja tisu arong along APHLC atumpen kangdang ame kangni. KSA Inglong po Central Longnit KSA branch Jelang Petpen Kon Bamon Inglong an Kahumridam. Kiwanji Karbi Anglong Autonomous Council Bang Phukang Vai Ahut Lumbajong Constituency Pen BJP Party Pen Thonsing Kramsa Phansi Tiket Piponangji Pusi Rong Arat Pen Kachuning Rupon. Kardom Inglong Kiria Birta Pen Lili Sami Mirtina Tiron Pi Non Birta Thi Pen Archuponita. Junaram Terang Pensi La Bangso APHLC Kangdang Ame Cipahem Pupon La Penke Bangso Ame Along Kacetong Dun Lake Duarbagori APHLC President Mondor Singh Ingti, Duarbagori APHLC Secretary Robin Rongpi, Vice President Livi Hanse Lapen, APHLC Klembang Puatum Penangan Cetongdut. Penke Mei Ching Chia Prang Rong Asar. Hor Anam Sitami Pupon Lapenke Mondor Singh Ingti Pen Kaning Jepon ke Duarbagori ke Department Ave Pinlang Pusi Ning Jepon. Lapenke APHLC Asongja Tumpen Non Kebangji MAC Kilik Ahut Kosonsi Duarbagori MAC Cipahay Pon Jima Puta Cithan Cimumpon Lapen ke Moja Tiso Rongasar Pen Sitame Cicak Dulu Un An Pen ke Nang Cirap Citudun Poputa Ningjidun Lapen ke Pini Bang Suame Armu Kacetong Lake Bang Pokep Rapo Suse Armu Citong Puta Birtarip Dunlong Pen ke Mesen Pen Bang Suame Pacun Pon Long Lu Puta Jonaram Terang Pen Ningjipon Han Boka Pen Robinson Kiling Inglong Kiri Abirta. KSA Inglong po Central Committee Longnit KSA branch atum Jelang Pet Kon Bamon Anglong an Pini Kahumridam. Atheke haladak Kukia Kai Joy Pen Hembred Chicken Pen Dobom Pubir Talong Si Pini Adim an Inglong po KSA Lapen Perangkia Bitung atum Adim an Pidedamlo. Longnit Pen Kahilo Kilometer Kretrok Si Anduji Adum ke Doararapan Perangke Pen Karjahut Nangethandun ke Suhrihinira Kreser Kabaning Kanahut. Donni Arnam Kardom Amen Pen Tulo Bonta Manghume Me Alan ke Pini Nilitum Kahumridam Ketek Damlong ke Don Krener Kep an Liatlo Alang Litum Aprang ke Manipur Sikido Pusi Nang Jithandun Nitum Dagui then Ni Long Varena hopefully Japon Nili Thanen को पुलिस से पूछ करके हम इधर बैठे ये तो स्टार्टिंग हुआ ना लेकिन हम लोग आरडी दोजोट पेनिली कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल माते तुराम लोहांग डॉक्टर तुराम लोहांग केचारिया काउंसिल अपानिली चोनिंग कांग तुंग मांगे लाहेलो एक्चुअल इवेंट जो हुआ है हाँ वो एक्यूरेट बोला है मैंने अगर अथॉरिटी आया था तो चीफ भी आया था तो वो भी आया था तो उनको पूछो जहाँ पर पूछो लोग को बात किया था बात किया था हम लोग इधर नहीं आया है ना होला दी होला मु इले तुम सांग थेंग पेरू में इलोंग लेला ने लांगली ले फोटो उठाइला बिदा तुमले आलोंग आंसोंग तो ट्रोंग है होला अदाक अन वे लांगली ना फोटो होदाक पे मा चिरु इन फिल निली बाक जुरिनो नांग होला तुम भाले अर्जुन ने फाना चिंग किरिने कुसे होला तुम हि चिंग किदिगांग लो होला तुम दोनी मत किदु अमार होला दाक पेंगे ला तुम सी पुतिगांग लो Karbi Anglong Autonomous Council Ningkan Troksikep Susi Lengdera Pita Lumbajong Constituency Pen Lumbajong Asovegaphan Golf Kachari Boma Party Atumpen Tiket Pipon Pepin Lang Laso Ajok Si Kachingthur Amota Chingthur Dun Thek Thedetlo Bharat Gor Arongke Lamding Road Pen Kilometer Isita Abelu Tebon Sitame Ke Mesen Atuwar Lapen Kijun Alang Mesen Avarsai Abe Kedam Tangahut Election Apolote Rongwangsi Ason Lamchak Chipite Kangpo Bonta Haidet Lote Akeng Pakta Nang Chibibelo Lasi Nona Dihuke Lumbajong Asovek Thonsing Kramsa Phansi BJP Party Pen Tiket Ki PJ Phansi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MP Horan Singh Be MLA Bida Singh Engling BJP East Karbi Anglong District Committee Ameipu Thonsing Tirona Phanta Raratumpen Chuning Riponlo अनुरोध करते हैं और हमरा धनसिंह क्रमशः सार को ही टिकट मिलना चाहिए।
सीएम सर से भी अनुरोध करता है हम लोग का सर के मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए। और मोदी सर को भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि हमारा धन सिंह क्रमशः को ही टिकट मिलना चाहिए। नहीं तो अगर टिकट नहीं मिला तो इस साल हम लोग कोई वोट नहीं देंगे। टिकट धन सिंह क्रमशः को मिलना ही चाहिए। हम लोग वोट किसी को नहीं समष्टि से हमारा धन सिंह क्रमशः को ही टिकट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम लोग वोट नहीं देंगे, कोई कभी वोट नहीं देंगे हम लोग ये साल। Emhang tek bek dak lumbajong aso pinagapo nilitum ta ingsia sentimen do koglo lasi sentimen bangke nilitum ason kaprega sentimen kali Dhon Singh Kramsa aphan BJP pen tiket PC ladak lumbajong along pithordunangko lapen CM EM doan MLA MP tum doan lapen Chief Minister Himanto Biswa Sarma sitame cerap tidun pen la alang liphan ke pahaye phanse tuning rilo News ang no lam kaning jeta ninge tung tedalo isi ining itu dopaglo. Athema 1952 pen non 2022 aning kan an 70 years lo sitame daldak lumbajong aso bin nong apa non puta da council kacari CME matum tiket nang pi ponpe labang ining duk pik lasin non kewangji MSC election ahot CM Tuliram Ronghang lapen Chief Minister Himanto Biswa Sarma phanda chuning rilo jate ladak local lumbajong api apu pen amhang ke thek lapen non Dhon Singh Kramsa alang ke local aso hoklo lapen abinong lo lasi alang liphan tiket BJP pen tiket pipon asante nilitum lumbajong angkang along kaching thur damji ang tek tepik lapen alang lipaching thol thegi athema nangli tumke news atunglo nangli tumke arong timsi ke damlo lumbajong ang bongke stame nangli tum la lumbajong atok anu ke ladak develop ko bostu bangke nangli tum thek damde data hai lasi nangli tum news afanda ni linang chuning rilo nangli tum tala atok anu ke do akar biya tum afan anu bangke jate thanang ko nangli tum locality ko ma phansi ningahang ma boiler apandong ning hangma niliki pudami bangke lasi nilitum ke 1952 pen